lagi. Halo guys, kita kedatangan ondel-ondel warna merah nih guys, dari Raska Sanggar Raska Betawi. Balik guys. Guys, panas bener guys mataharinya guys. Nanti malam akan terjadi gerhana total guys. Wah. Hey. Guys, ada ondel-ondel Paraden guys. Bisa guys. Wah, mantap. Udah nggak apa-apa, Mai. Udah, lanjut makannya. Waduh, guys. Ada lagi makan, guys. Ablak baik, guys. Jangan tadi makan aja dulu. Nah, santai aja kita mah. Rangge nih guys, dalamnya ada Om Rangge guys. Motor-motor terus guys. Lihat guys. Waduh. Panas bener ini. Iya. Aduh. Panas bener guys. Ondel-ondel main panas-panasan guys. Ditarik matahari guys. Aduh. Nonton ondel-ondel Kong. Nonton ondel-ondel Kong. Dikit ondel gimana dikitnya? Tangkapan jalan-jalan, tangkapan. Ondel juga no. Ondel lo. Ondel-ondelnya ada tuh baru datang. Mau kemana Bang? Kemana ini? Mau pergi, niat baik guys. Panas banget. Motor. Sini pindah. Ayo guys, pindah guys. Pindah guys. Panas banget. Di sana apa? Gua mau pergi sini. Iya. Ini kesini begini ya. Oke guys. Rangge. Ngamuk dulu Rangge, ngamuk, ondel-ondel ngamuk Rangge. Kau ngejidar no. Guys. Gawat guys. Ondel-ondel parah dan ngamuk guys. Waduh guys. Via. Ondel-ondel Via. Kita mana? Kita gak kelihatan dong kita. Guys. Ini guys. Hah? Yang sore. Tadi. Motor. Wow. Hey. Trik guys. Ada turis guys. Mana ondel-ondelnya sayang? Via. Lagi. Wow. Oh no. Wow. Via, ondel Via. Lihat saya. Wow. Ondel ngamuk guys. Ngamuk ya Via ya. Ondel ngamuk ya Via. Oh no. Wow. Aduh, sambil keluar gang yuk. Yang duitnya dulu nih 10 juta. Guys. Sambil keluar gang. Teman-teman hilang nggak? Yang diminta. Lah, kok tahu? Emang kampung 2 hilangnya? Kok tahu? Lagi dicari tuh. Yuk, kita sampai keluar ya. Ayo, kita ngikutin aja kita mau udah. Guys, capek muter-muter mah.
ondan. Guys, kita ikut keliling guys. Kita ikut keliling guys sampai keluar gang. Apa dikata? Guys, kita itu terus jalannya ondel-ondel merah ini Paraden guys, tulis Paraden guys.